Shh. Shh. Sai. Kau whakamahino atuen. Elisiva Moala. Kapau ke lava o lau e mea ko pousi atu. Ai whakalao ko ai community gifting. Pake ki whakalongo mua he ke iloha mea. He? Ko te hau ke polokalama ko e ni. O ke ha mea ia ko e. O ke ha mea ia ko e ko rifani. He? He ko o hau o ke puke pe ho paanga. Pa ke hau pe o tu I loto he kulupu. O ke sio ai ke taha o seni ke ho paanga. Mahino? Ko seni ko ho paanga ke toko taha ko ia pe ha. Pea peile ve toko taha ko ane rikifki o lunga. He? O ke ha paanga ia o ko puke. Don't ever tell me ke refund he paanga kaka. Ke refund me fe. He o maha paanga ko tanaki. He? Kapau o ku te kalasiono papahia tae ilo ha mea. But the falong, eh? The more you talk, the more you expose how nothing there, eh? He ke te hanga ea o rifani ha paanga ha kakai. He koe ke upuke ea ha paanga ha kakai mo tāna, eh? Koe hau koe ai taha kotoa, sio ko tae ilo. He ka pauna ke ilo ha mea, te ke ilo ai whaitu koe na peikai ho paanga, eh? O koe koau, eh? O koe ke tāna ki paanga, eh? Ko mea o kuhoko ko te hau o te alu ki loto everything o ata ki tua mea kotoa e pehe mai ave ho paanga ki toko taha koe o ave ki ai o I kai ke kore ki e au ha mo paanga he kai ke ko ni iho nau mahino I ko e lele polo kalama o nau mahino ko ni iho ko o ha no fa vesta por ta pehe ko kau vale ku kuata ilo ha mea he mo se mo do klase nge nau patatoa na tolo hange escapava he tae kakaien ko tae mahino ko me tae ilo me o kulakang enau lai ona na to mo fute ko hange ko nau ilo ko hafu a e I o uwe proklama ko dat ko me ko refani o ko ke fai ha refani e me ko ni he ka ko ke fia refani o ko ke lava pe o alu o ava hongutu o fakatau ho fo spoti ma o leva o seniti foki mai o ke ai ha mau me ma to ko refund he ke o me paanga ka mau to o puke o hange ko u ka tahari ri paanga ko inusila ana ko na asime ko he mo TV1 ai ha ai ta whakalao he o ave mo paanga tana ki to ta not here he pa o don't ever come and tell me ke refund ya to mo paanga na tana ka mo pa na mo ha pe o argiloto o ave ki he mo ave ki he Kau ka foko ya ko lazy mo city beautiful ko pe e city pe a vahe ke vahe me fe va mo ankolo ha mo mata men he proklama ke o mai fa nga we ka mo tol ka mo me no ko pare o ni ko nga we ko ya fia he ko pare o city ko o mo he ko ta fa ha mea pe mafiri ha ke pe o to mai hingo ka kai mate o fa fona ke flower ko ha ko ita hange ko Elisiva Moala he hala apit ko ke ha o fa mana mai ko fa pe ase a community gifting I APC news o mahino ai ho ta lava o lau e me fa papala ki ne to hiatu ke mahino o kuliko mo whakalao ai proklama community gifting, Don't you ever come with your tae mahino, Mo low life, ke hao ke ai ke ko se o ki mori ho ku taimi o sen ko poloka I ko Elisiva Moala he ki mori ho taimi hono a ko I te alu o a ko I hono to yo hiwa mo e spela ABCDE mo e la 1 2 3 4 5 ko dat ka ku ke tae ilo ha mea falongo e ko la ko te farea ko la nge ilonga ko na cinco to foi ulu ko ta ka motor ka ku mo fie ma o ke refani ho mo se mo wo ava ha mo ngutu ko pa poto ava ha ngutu hele mai ka te ke lava pe ava pe ho ngutu alo fata ho spot tak ta ha fata we spoti ko ka mo mata men hen ke mo mai pe oh refund me ma pa excuse me hena aku hanga o tana ka mo paanga ko me ko pe hata ko nga we ko ni mo proklama ko ni o ata kitua o ku te ha upe si ho to fu mata e wai loto he kulupu sio ki to ta mo lele ko proklama pe mai Sela ko toni o ku ave ke ho sebiti semi ho paanga ki
O ke mo mai mo mai ka to mo pa anga ka te au. Pa te mo mai mo fra piko ta fai ha mea, pe ke mo vai ke mo mai o we. Ai excuse me. He ke wanga refine ta mo pa anga ya mo pa anga ya. Mo ta sel homo spot, ke mo lava o sel homo spot. O e lai poto e whakahanga, mo ai peke ma Filipio city pe ke whawhanga se puni pe. Ke whawhanga se puni ko ngā tō mo ngai funi fō ko mahino ko mo motu aku. Se mau ke mo tu lue o whai ngā we. Tu ai ke whawhanga se puni. O whai pa mona ta se puni pa uhanga pe hei ake ni fō o ska toa me ki tu. Ko whawhanga se puni e whangi pe pe. Mo ki he o whai ho mo ngā we. O wha alai pla mo e hanu. Patu ke whaka mana me ake ABC News. Ilonga ai e no wha Vesta Polo, ta e poto he rea whapalangi no lawe, mea kona ko wato mahino o kuli kolo. Ko iai ko reka motor. Ka ku te tae ilo ha mea whalongolongo. Ko lahiang koe te tala noa ko ilahiang ilo i koe anga le volo whaka atamai ko ku te iai koe. Ko ilo e ma fetakai mo Elisiva Moala, ta koe o koe ke poto rea whapalangi. E ka pana e poto rea whapalangi. Kune lava o lau e mea koe o koutu watu, ke mahina o uha. O kuli kolo ai polo kalama community gifting. Ka ke i whai me pe whakamana mara, koe me ana mo wiku ke ABC News. Pe me, mahino iai. Manata ki tala noa ai, motua, na ke ki sai me whanongo, Pe whaiat e gete mea o ku whakamatala me he mea ke, Tau pehe ma whetakai koe mo Elisiva Moala, Oku... Ki au, ukseo koe ki he whetakai koe mo Elisiva Moala, oku out of order. Kile tau whaala tu koe ki he whanki i... Taut ka wheitu oku ha, mo ilo peu whatu bae koe out of order, tau pehe koe out of order ku. Ai lahi ngā ue koe whai mo ne to e mea. O sen ko polokai koe Elisiva Moala ko ngā kufu mahino mai kufu lahi no whaka Vesta Polo, Koe ai Elisiva Moala, alu o whakatau ho fo spoti. Ka pau ke whemau rifani, laka whakatau ho fo spoti. O ku ke lava pe o alu o whakatau. O kai ko au pe ko poto no whakatau. Pake ke wata rifani ato panga, alu mo fo spoti o whakatau. Iho o lailaione mai ka au, laka o lailaione whakatau ho fo spoti. Laka, alu, ui kita afko hata, hono whakatau ho fo spoti. Ui ha mea ko rifani head. Ui hen ho mo whangamata men mo whanga angkolo ke mo mai pe mai rifani. No way, O te mo hao, kakai leisi, tae mahino, ke mo whaiha ngā ue, ke mo mai mo tolu, te pull us down to your level. Hell no. No way. Te kei siti peko i lalo, mo ho level o mahino ku ke mau, Tupe ke mau tolu ke mau whakamatala fia. Ai, mea, te hau ko whakalaki e mau fia. Ke peta au mau fia ke hau ko whakalaki, Ka koe pete si tae fia ko hinga ko e... Kake ke poto koe hono alu o mai kakai, whakaafe kakai, pa koe na u iloange koe na ko ngai fuhingoa mate na ke ta koe pehe ke fia, ko hinga ke si alu ko mai hingoa mate o whakafona ko flawa, fia whakamauto maho o mai kakai mo ui hingoa nau hingoa, pe aku wahe i matoro mai paanga, o mau pei e mau riki fiki o lunga, o mau fia, Awe, oua na ke toi hao moho o low life ta ilha mea, ke hao koe hao koe pull us down a mau tolu koe nuk mau whai e mau homeweka, koe o kou whakamahinot ka koe Elisiva Moala, alu moho o ngutu whakamatala ta iloha mea, alu, te lava peo ilo i peho no whakatahu fo spoti, laka, tuak whakatahu fo spoti, You can sell your spot, o mau hoseniti. O te pehe mo tolu ia ke eke refund te koe ke ia mo mata men hen ke mo pehe refund, Ke mo ilo pe ko mo mai, o pe ko mo paanga kahai, everyone for stage 1 ni o ku ke hau pe o pe ke ho paanga, O wana mo to o mai ke mo to o mai ke mo pehe ke mo ke ai ke atu e paanga me fe mo takta fatau en for spot, te mo lava refani ka pa te mo fata ho mo spot. Ai ho ngutu ko lailaione ko o whakamatala mai ho tae mahino, laka mo ki ngutu lailaione ko ia, o whakatau ake ho for spoti, O
tu ai mai ake ai mai rifani ko ka hata hine ngawe ko se vaniti au ke kakai I kuna community gifting ai ni I ko ngau loto fi ngau o hangi ko ko be ko ke ma city lazy or expect me to do everything for them no ko ga o slave now hen ke fai ngau ko ko ya ta fe mai ake ta fa ko ya ka ku ke fema o ke rifani alu fakata hotspoti laka fakata hotspoti laka fakata ko ita fakata o ke fai te ko ya ma ma hopa ko ya ko pe ko fa malat ka motolo te ngau at le ba tai mini ki hono o mai homo apply ni ki fa fon homo u flower ko ya o fa la ya ka moto pa